Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajungan po jangkisim Amur Falcon na Siberia siya kasinong terso kasinong kawalan Haribhoy District tang syusdang ka ayom telang lawan raaru ikajing kerku yakinong reb namar banado usnam artar khatway bagi dijai sim lawan poy deki lakteli syuaban sedang ka ayom telang ukabaru usai sob ha hakatem Haribhoy. Yakin nilai itu du chairman Joki Eastern Haribhoy Tourism Environment Development uba alus nongpo hakajunya keran bakila pathai kubor hakarpu atrik urusaw arjar pausaw daga pentip bagi Eastern Haribhoy Tourism Environment Development haringkar kajunya trelang bagi Teruso Valley Wildlife Protection Society insa penlong yaka Amur Falcon Festival kabalai sengi kaban sedang naduk kanyo trik bat ben penkut haduk ka kendai trik unai wing arjar pausaw hamaran shnong umroi. Ulay thoru bahaka shitarik unai wing arjar pausaw unsa play ka jaka petkai yakisim Amur Falcon daga diga kenhon hakaba unsa sakhilang do director Jagatnath jungok kai perthai ka sarkar jilla. Niwan hangne matabasni bani tu evi ba ke NGO jini ka bagaten ka Eastern Haribhoy Tourism Environment ertet hak jingkon bukot rengkap bat ka Teruso Valley Wildlife Protection Society Iwan hande bede bat ka Amur Falcon Festival ya kade festival istam neka dan muslim arjar sam ha kata kopor ba Dr. Mukul sama ulong simista wan plin kong yang dari festival hante po terso umru bat nado kata kesenem terter ni pelong ni festival like tang kitu ki arsnem badan ka lockdown naliang do gedisi yang dibor do bolor pusa ang pelong ya kene program ke isu itu ifi ba mentau senem ya kene program ngira no na terso hamroi ka bajai kumba kasan kilometer na bulmbong sya terso de kejin tumu jung kene ka Amur Falcon Festival kolong ban promote lane ban awareness program bangi de ban ik ya kemeng marian kamtam ya bisim kido kimrat kimreng kibau bleula thau te ei ka ba ngila ban ya thu ifi lamba kane ka program nadu arajar khatsani hadu benta kibriu pun ki ba ki time ki ya trelang ban kane pun bejuni ban ka Teruso Valley Wildlife Protection Society tang baka ba kabal dia kolong ba ni pelong ni festival namar ba de ria ka barit te nima isu ban krini kibriu lagi popo aja tak tahu kan bagi telang ila mud open heno ya ni festival bat bentangira sya umroi bulmbong mati ikremen balba kane nakai bun kiba dong keberi berat, pat sabaru kita sedang tim isu pada ibat kene ka Amur Falcon, bat tilak melipik yang di kisim. Kum begitu ini mentang itu ini, bagi sim mentang kawan nadu kasan tarik oktobar tak don hante ya terso. Pala donu keberi kita lipik. Te hakane ka program yang mentang itu tiba lembaga kerjaan yang biba kene program itu bae kipun ke item ha kene program manado bon isim diwan ukbang te sikso ha tak tahu kipiba nom pniap ini kisim weru kata kidon simlian kene kai pro simlian
nangta don sekoi gun ke jingiru hangte ka bani da ji sim te ngiru ke nyat se don lana don no ke jimi dan ke support ke ba ngini rap lem ni ke ban dolop ke ya ke te rap lem ya ke budiar ke bat haka juga porru ngi kwa ba mar ke sim ki dem apa ke kisi ma ke kisi se ki de sim te lembaga jimi se rap ke sukar ro gila ai jirap ke gi ti try long yin don kisi pakai tu try yin tum pom ni kisi ro te tempat lu naliang di pagan fermo pakai sim ke halo der ki kibai ki kesimo tu kibai ni tu kibai angkur tu te takadau bantip ni sang try naliang di fresh ni veru wan sisi te yaman tai itu pitang kendiat ba kasitarik ngil lek sakit ke jeka ban pli ki kapek sim pat ngatrai tor yang tersim usawan nang tagi riroma nang tegi kerhun kejungi bat ngatrai kena school jong kita thai kejungi bu isten boy ngatrai ke saya ada ki pop ki bos ke sini kum keji sedang ban pli ya ketika jeka pisim piang ni ke kupor bahaka ni program ngin sedang ikan ada unyu trik November arah pesau bat kani ke program ke ya new pra bat kendai dah kani program kidon bun ki artis lajit ke pangru ya ki kaitor jong kebiu kita ngetrai iladang kamben jeri ki wei ta ru ba ben ker karbor donlan nanta ki kunun ba fer mo yo nanta ga don ru ko kal lokal kum ga tiulin mau nyang kari ga lokal artis nate nanta ki don ru ki nong sat no ki sat jong ka amda ki ban sat ha ka te program ko jini ba ki de ki sat ki ha ko kin lai selen sya Amerika ha ki di benai keluar, right? Nanta ki donru ki nungsak, wei nungsak pada bar, apa Sweden, wei udiji wan nasiden ru sawan sebentar. But hakaju upor ki donru kini ki one job suklet. Nanta ki donru kum ka kawei na ki mo ka kenhun ko pau kata kata Snow White kenwan haka kendai kri atrai kan sapen plu yang tiba yang mereka tanya, dia kan temu juga dengan lomba bangit, bang pelong ini program berkrim sisu ya kitoris syakir tanya jadi, kumbalang mentah nanti iduna kitoris buan tanya jadi, segi wegi district kela nangroi kamtam sora bagi ibu betah, ni nanti empat don tak ada orang la form ya ketika Eastern Boy Tourism Environment harga kat Februari Julai arah jarak pesawat tas nemi. Bak mentah brand kini ki ye por belum kuat le pun ki program mo na kata bandulo ban promote te bi cuma juga dengan lomba bangira kini program kini ti bak sarkar mereka le aja niru kan itu no ya ketika jaka kini kum ka tourism area mo ha ka ba se ki pai ba kini yo ji mentoi lane ki kun samla kana postat sing kang la jong ni ngatrai lembaga ni kalah pan kendur. Hakane program don sekoi ke program ke ni khot ketika Miss and Master Falcon. Ngatrai ketika sen kebun kong pengilek ini program ketika Miss and Master Falcon.